Beatrice Chebet aigite thi athakite Simon Gigi uria wari mukenya wa mbere bitikaini cia Magical Kenya Open, Sharon Kiprono muthaki wa volleyball na uria watugirwo ta ataka mwega ngucirini cia Africa Women Club Volleyball Championships, oro ndumwe na njorua ya thi mahenya-ini Helen Obiri. Furahi sana kwa sababu mmesema watu wengi wenye walikuwa wamewekwa in top 5, but mimi Mungu akanionekania kuwa the best kwao. Beatrice mahenya-ini ma Cross Country mweri muthiru acindire njorua cia bururi wa Ethiopia na akimathira bururi ngoga ya mbere ya dhahabu mahenya-ini macio. Wenye tulikuwa tunakimbia wote Denmark walikuwa the same, wenye tulikimbia wote Abidjan, but kitu yenye ilinifanya ni win ni perseverance tu na ile hali ya kujiamini. Riu kuringana na Nyarari ino iria iri na ukuru wa thi aroretie maitho hari mahenya ma thi ma World Championships maria magatabanirio mucini wa Doha, Qatar mweri wa kenda mwaka uyu. I know we are going to meet with Obiri because mimi ndio nakimbia 5000 the same race to Obiri, so nataka kukimbia best than even Obiri. Nyarari ino ira inukire muciki majika kia besha na iheyo ingi ni kiumo kia umiriru kuri mbeu njithi. We feel great, and this will make us even to do much better than we have done, because most of these athletes now they are motivated. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.